Mayam Bukram Diri Manipuri Mirorgi Magidagi and Biriba Lai Bashida Ming Tabiriba Mam Punomaku Amukahana Tarano Chili Manipuri Mirorna Chatarapa Akogi interview series ki Mashigi Kamushida Tauram Pareng Shida Akoina Laibaka Boina Liberia Kogi Naka Liberia Shi Bangladesh Manipuri Kanondagi Manipuri Muslim community Todo and Dogna Ming Lairaba Sintanga Weraba Waja Sazzadul Haque Swapan Bangladesh ki Moulvibazar district ki Manung Chanba Kuma Amadagi Masi join to Jarapani Bangladesh ki Machine Ligna Lagariba Kogi Jati Karagi Manunga Ama Manipuri Muslim Hiraga Kambiriba Adumba community Amagi Todo Hendogna activist or social activist writer Amashung Kobi or Biriba Sazzadul Haque Swapan si Akogi Light Toromashida Libiri Aina Jibiriba Mayapunamakta Ahamamaka the Hijage Akogi Nasigi Library Mayam share to view comment Habiro Akoi the comment key Karutoba Pudamakoi Haujarake reply to the Ponajarakani Aduna Nashi Akoi Kogi Toromparengi Aham the Makada Aina Akogi Oja Sazzadul Haque Swapan Butaram Nocteri Oja Butaram Nocteri Adam Namaskar Namaskar Ojagi Nashi Akona Ojawa from Javashi Jamna Dukibati Noai Adina Nashi Akona Ojagi Makanogi Lekhaleki Adugagidi Gobeshona social activism Ashigi Matagda Koina Akogi in Biriba Mayamgi Bakomda Kaitan interview Monda Akoina Tamjani Bagi Kanpandam Dagi Akoina Ojaga Nashi Nashigi Kanoshi Kudam Chabasalo Javani Adoja Akogi Hamba Mukada Ojagi Pokam Amadi Horapagi Tanjada Kamaikari Tokiba Mashigi Manamda Shamlapna Amashum Larik Lashu Tamukpa Kadaka Tamukpa Madugi Matanga Kaitan Habiram Agachari Sharam Riponbu Sazzadul Haque Swapan ni 1970 की 1 जनवरी मौलवीबाजार डिस्ट्रिक्ट की कमलगंज उपजिला अचंबा आदमपुर यूनियन की कांदीगांव हाइबा खुंदुदा पोपनी अगी इपाई ममिंगना तोमिजुद्दीन अहमद इमाई ममिंगना जुमेरा खातून प्राइमरी स्कूल सी जीके स्कूल आना जुम मनाक्ता स्कूल अमले जीके गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अदुगा तमकपनी हाई स्कूल तमकपसिना अदुसु जुम मनाक्तनी तेतोइगा रशीदुद्दीन उच्च विद्यालय आना आदमपुर बाजार द लैरिबा हाई स्कूल द तमई 1985 बेन एसएससी बरगा थाबनी इंटरमीडिएट तमईसिना कमलगंज गण महाविद्यालय कमलगंज गवर्नमेंट कॉलेज होरे अदुदा तमकपनी अनर्स तमईसिना सिलेट MC College सिलेट तमकपनी 1994 दे ऑनर्स कंप्लीट तबनी मास्टर्स तवरेसिना चिटा यूनिवर्सिटी चिटागांग द तमकपन 1996 द अदुनी ऐना लाइक ई मरमदा थैंक यू रिपोर्ट Thank you Oja Jamnungai Adu Akoina Aina Kanoda Leringada Bangladesh Leringada Hojiki Canada La Aduna Bangladesh Leringada Saita Sangotom Chingas Samarapada Kanobu Ojabu Koina Jamna Tinabagi Tanjadu Pungaki Akoina Saita Samsat Ki Maru Oina other Luna Ate Kanoshu some me Kiagi me Maki Gishu Tabakia Sugar Taubina Ojabu Napangagiba Oja Aduna Ojabu Kaitan Kanogi personal oina Kangi Habitat Aduna Shigi Labuk Pabani Aduna Ain Hanimudi Kurgi Kanogi Ojashi Apina Amamangi Degi Jamna Kanoina dedication Nomalina community Tabaksuba social activist Jamna heavily involved Oiba Aduagi Alona Lona Kanogi Shahitari Thorum the shoe
thawai jauna organize tawba amadi isana si jawba masi akoina dum ujare adana ojana tanjasi da akoigi ojagi ithogi shingi kanose kamaina haugar hau khipano kari inspiration dagi kari wakhal dagi karamba tang dagi ojana lekha lekhi ithok ishingi lam sida khongda birak khihi bano haibasi amtang haibi hey Silet MC College ta honors ta makpani mathematics ta adi sumoida matamduga koi bitai community gi koi bangla na ibda king bodon ti hai batai yam ming chatlaba oja ek saram na yamna kasagasi anakta gi yamna ojagati nabagi ojagi sahitya Bangladesh Manipuri Sahitya Samsad amasung Manipuri Chhatra Samiti gi thabuk soi yam manakta gi urakgi keno sujuk tu fangai chance fangai don eki saram gi oja eki sarangwa tin naba matam duga magi yamna kasagasi laiba matam duga maki ibagi batangda magi organization gi activities mayam du uraga ahanbada ma tonda ne eki saram da oja eki saram da ne ina lekha leki ibagi kenosi mangonde অনুপ্রেরণা বাংলানা কনোসি ফগকপাসি adudagi sumai ba saireng oina prabondo oina itu community matang da sesum ধন্যবাদ thank you Dipon jam nungai kanogi akoigi oja seramgi kanosi prosongosi akoi numari sanabada Bangladesh te ithoi sinda khunthariba mi ayamba punamangna oja ek seramgi mingse dum palli adi oja ek seramgi kanosi maki inspiration je jam chauna leirabanina aduna maki ojagi mingse adum akoina wari sanaba khudingda dum kantoba panbase dum thingni jam nungai oja kanogi ada ina saipan giduni kanogi ojasi kanose सांगठनिक कर्मकांड संस्थागी कनोदा जामना कनोइना थवाई जाउना डेडिकेशन अमा जाउना मांगदा अखोइदि पांदम अमा अफबा पांदम अमा पुरकपगी कनोदा पांदमदा लेइरगा ओजाना थबक सुबसे अखोइ जामना नंगना उजरकपनिको अदुना ओजाना सुमाइ तोना संस्थागी माइगेदा सोशल एक्टिविस्ट चंगसलपसे करी वखलदगी करी इंस्पिरेशन अमदी करी उद्देश्य हाइतारेको करी करी पांदमदा ओजाना वखल से कन ओजागी आइडियोलॉजी से करी आइडियोलॉजी दगी ओजाना सिगी संस्थागी माइतेदा समाइना कन तोगिबा जामना थबक सुब होगलिक फजे करी आइडियोलॉजी दगी होगलिक फिबन सिमतांग हाइबा तारादि अहमदा 1985 तने SSC पास तौबसी अदु जहिदुगा 1985 की 28 दिसंबर जब बांग्लादेश मणिपुरी छात्र कल्याण परिषद हायरा होजेकी मतमदुगा बांगाल छात्र संसद हायरामी अदु लिंग बिसुमदाई kai प्रतिष्ठाता सदस्य गाइस्ता फाउंडर मेंबर होइना इशु अदु मतमदा मथंगदा ऑनर्स मतमदा सिलेट एमसी कॉलेज ता एडमिशन लबोय मतुंगदा ओजा एके सनाम होइगा साहित्य संसद की विभिन्न प्रोग्रामगा मरी लाइनबा मागे एक्टिव डे इशू जुम यावरमी की पासापासी एदुगे लोयनाना छात्र कल्याण मणिपुरी छात्र समिति की वृत्ति की मतंगसु आई मतमदा केनोदुगी इशू मतंग पांगमी एके सरंग लाइनबा मतम ना एके सरंग लाइबे मतमदुगा सरा को ओजा होगी केनो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज उरगा इसा मक्तसु आई कम्युनिटी मतंगदसु आइसु केतंग तो हम थोक मारे आई वाखनसी लाई अदु मतंगदा आई छात्र संसद सी कोई बांग्लादेश मणिपुरी छात्र कल्याण परिषद सी प्रेसिडेंट होने फमजुपुरामी 1993 94 95 का दो मतंगदु अदुगदगे ई केनो ऑर्गेनाइजेशन यामना क्लोजली यामना actively involved by the matamno oja ekesana amsi bai yamna kenoina respect oina ming panjari sini oja ekesam de inspiration gi matang du gai ai community gi damaktai thabuk si tawba thokpura tamna community si develop to buya ba community yamna community chawkhut patara di
ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯛꯄ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯦꯕꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯅꯦꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯀꯟꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯪꯃꯥꯏ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯟꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯂꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯛꯀꯦ ꯁꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ organization matang hida ai chhatro kal porishota president thampurami 1985 ta koi ai dipabong lai hidre tomijuddin ahmad oja abdul khalik sir moi founder president and secretary or general secretary mani moina lingamba bangladesh manipuri muslim education trust haina sikha to hobilaina adugi larik lai sui chakhot pagi matang da organization lingami 1985 ta adu 2001 da ai adugi general secretary na pham by 12 years adugi pham purami thabuk general secretary gi tabuk pairami mathangda adu education trust ki matang si ta hai bata di education trust matang si koi breathing ngang singi lari lai su chakho pe dami koi chahi khudingi koi scholarship exam am lawi class 5 class 8 and class 10 okay lawi chahi khudingi lawi adugi koi adugi prize giving ceremony si tawi adu lona na na koi student mayam gi chakho na bani ko seminar mai koi su chakho pe ko matang di wari matang sanai biji su tawi adum nei ko trust ki matang du matang ja ekta haining ade koi lekha lekhi koi ibegi keno si koi na ahan bada 2001 da aina general secretary we matung da ahan bada koi proto ya nei koi magazine little magazine am puthoi 12 years adugi keno little magazine dugi secretary oi adugi punji su adu fongi je ai budi adugi keno da laitre ji trust dugi secretary oina 12 years lebe matung da thado kare mathang dai Bangladesh Manipuri Muslim Development Organization kan bam do aina khang ne ka mother organization next ke dai general secretary oirami dinam ka ai hana teramba Bangladesh Manipuri Muslim Education Trust ki president ki phampu bi thank you yam nungai gi oja ado aina kanogi ojagi samdarakpa kantoba thabak surakpa kanosing संस्था सिंह से आइने सुम कंतो बद मिंग खरा थंगदे अदुना एक मिंग खरा पंजरके ओजाना समनबी ब कनतो ब संस्था खरा की मिंग बांग्लादेश मणिपुरी मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट मणिपुरी मुस्लिम टीचर्स फोरम बांग्लादेश मणिपुरी मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बामदो मणिपुरी मुस्लिम समाज कल्याण परिषद मिलन संसद अमदी बांग्लादेश मणिपुरी मुस्लिम छात्र कल्याण परिषद मिंग खरा असिना संस्था खरा की मिंग असी ओजाना अगी कनो वाखम मतुंग इन्ना खंगजरे मसिगी कनो सि मतम मतम दा सिगी फम पुबिरमि अदुना अइना मथंग दा हाइजनिंग बदी कनो की संस्था या ओजाना समनरक पसे मसिगी कनो से असिना करी अचीवमेंट मा कनो दा समाजता पुरखी हाइबगी का ओजागी करी मोट लेबिबा अमदी संस्था की थबक तो बसे कयामना प्रासंगिक ओय कयामना रिलेवेंट ओय हाबसे संस्था अखोगी खुद्रो कम्युनिटी हारगा खंगनारिबा मितै पांगल गुंबा मणिपुरी मुस्लिम अमदी मुस्लिम मणिपुरी सु मितै सिंसु अमतनी अदुना असुगुंबा संस्था सिंगी कनोसे थबक सिंसे कयामना ममल लई अखोगी अखोयगुंबा कनोगुंबा माइक्रोस्कोपिक कनोगुंबा कम्युनिटी सिंगी चाखोत खोंथांग दा सुंबा संस्था सिंसे कयामना माकी ओबदान से लेगे ओजागी करी हाबिनी target chari report si organization ni khoi di missing si yamna leak ni na missing su li tumna lari la shu du na yamne khoi chakhotri hai batai tu batang si ga adagi khoi pangal har ga Bangladesh ta hamna maximum mi nei khoi si bu khangde khangdo bu karon nei khoi kamna khoi mi khoi sakmai khangal gani khoi gi community si kam na mayam do changmai khangal gani khoi gi ni ne khangda
ꯈꯜꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯝꯚꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯀꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯀꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯁꯃꯥꯖꯤक उन्नयन इकोनॉमिक्स ꯇ ꯀꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯕꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯝꯅ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯁꯣꯡꯒꯤꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯖꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯎꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯪꯁꯊꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ संस्थागी थबक अमा लेरे संस्था क्या की मरु ओइब थबक क्या लेखरे पर्सनल लेखा लेखी इथोगी सिन अदुगी मथक गवेषणा की चाउरबा कनोमा गवेषणा की थबक सु कनोना तौरी ओजाना तौबिरी मदुगी रिजल्ट ओइना ओजागी होनब कनबा अमदी डेडिकेशन की रिजल्ट अमा ओइना अखोइना ngasi ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে সিলেটে 400 বছরের মণিপুরি মুসলিম হাইবা চাওরবা গবেষণা গ্রন্থ লারিগাসি সিংথানিঙাই ওরবা লারিগাসিমা কনগি পাবিরিবা পুনমকি মফমदा संदोक्पा ngamkhre jamna mai pakna ana asigi larigasi matang dai lakchaniŋi oja masigi larigasi ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে সিলেটে 400 বছরের মণিপুরি মুসলিম বাংলা এইবানি কো oja आई लारिक्से पाजाद्री हजी फाउदी अदो ओजागी कनोदगी सूची द करी करी जावबा मसी आई खरदी उजरे पाबगी खुदों चाबदो मक्ति फंगजाद्री अदना कनो तोबा खुदों चाबो मतम मदा सोजना पा फंगबगी अदुगी कनो द लाइव फबदो फंगने हायबगी आशा लेजरी यामना सु पाजनिंगी हायबदी मरु ओइबा इन्फॉर्मेटिव ओइबा लारिक ओइबनिना मसी पुनमक्ना पाफम थोई खंगम थोई हायबगी वाफम थमजनिंगी अदुना हायबा लारिगसी अखोय अइना कनोदा खतंग सूची की कनोदा पाबदा ओजा बांग्लादेश की मिंचन चलिगो ओजा सैयद मंजरुल इस्लाम ना कनो इबिबा फ्लेट इबा दुगुदुगा जामना साथीना थागतुना मसी कनोगी मणिपुरी मुस्लिम तना खुद्रो जाति सत्ता अतै लेरिबा कनो सिक्सा मखोगी मरमदा खंगजा थिननबगी यामना चावरबा इंस्पिरेशन अमा लारिक्सिगी फंगनी हायबा वाफम आइना ओजा मंजरुल इस्लामना हायबा वाफम फंगदी आइना हाइजनिंगबदी मसी लारिक्से असुक चावरबा मरु ओइबा गवेषणा ग्रंथ लारिगसी इबदी प्रेक्षापोर्टसमकी बैकग्राउंड से करीदगी खर हाइबियो सिगी कनोसे डिटेल्स ओना हाइबियो लारिगसी इबगी प्रेक्षापोर्ट अमदी तथ्य संग्रह कमायना तौखिबा कदाय कदाय करी खुदों चादब फंगनखिबा लारिगसी इबगी तंजादा करम तंजादगी इबा हौखिबनो अदु फोंबगी बाहु फाउसे मसी वारिसे अखोगी
ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤ Gachari Saram Ripondo 2019 the book fair Dhaka book fair da koi Dhaka Adon Publications Dhaka dagi larik si Muslim larik si phong mani larik phong bagi karani matung na sum koi ge COVID-19 corona na kanoi basina ju la ki kenoshi kara highlights of sikara ju wat khare si matang ni hai bitare koi Bangladesh lai riba mitei pangal goi pangal hai riba Manipuri Muslim si missing yam likreba 2019 ki census amada ikoi lising tara ma thoirom tani koi na Bangladesh ta lai risi missing su likpa lai lai su da su economically totally loi yam su chawkhatar mina ikoi ikoi gi বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি কই 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 বাঙালি জনগোষ্ঠী দai koi community sigi khangdom mini heli emo koi bangladesh ta koi district ta lai moluja district ta su yum de khedin cha thok raga su inak nang na lai ba mi koi su tina du koi da su koi bu su khajana koi je mitei bangal si kari no karai da horak pano koi history koi gi language language adai koi sanskriti matang ma ka su khangdi aduna koina bibino kaino da magazine da newspaper da thengna ba mayam ni irak pada koi information si yamna alan ba thengna ya ba kindi koi gi di kunoi ko larik som pa phong da mina reference ki larik ku lai ta mina koi na su yamna dum na su koi adu challenge se chat nam de adu ma thak man de adu gi nuai ta badu imo che de shop sum ga feel ta wi adu ma da na sileta lai nga su oja ke slang su ya closely tinara mina ibe matang se de su mang ma de shop sum inspiration du panguni na ma na shoi bu yamna kaino inspiration pi nang you ko kaino disaster na lari ama fongu awa ja ke sa mu si matang dai han han na thagachari lari ibe matang sida ekesaram oja ekesaram ai respect ya thagachari adu loina na kai engineer Abdul Mojid Chaudhary mang na su ai bu yamna sig matang yamna help tawrai lai la su pi dana kai gi matum da ma ga su ta na dana ma na su ai yamna inspiration pi rai alari ibe matang dai gi marup sin su yamna ibu yamna kana help matum dai I feel the chapada information laurakpada chapada su mayam na su mai mai khangbadu amama matawdana lai la su pi dana adagi information pi dana ingon da su yamna matum na help tawrai adu marup mayam mu sai thagat chegi ai khoi gi kasar dagi khoi kabi Abdul Hamid su bai thagat chei mang nai gi koi literature matang da Manipur ka Assam adu Tripura gi matang da malarik lai su gi matang da dugi information si mangun dai kan ki adu mana ai bu han larik su magi thagat nai em tawjai soi like program su ma bo hanana thagat chei dai koi advocate Muhammad ki larik te soi mayam mai na reference lauje adu ek Manipur dagi phong ko larik ngam tobe honai collect tawdana dagi Bangladesh te phong masu mayam lai bi na ko gi related larik sung de lauraga phong adu gi matang da research tawraga prai kai ising tara ni thorom ni aina se research taw student life te research tarakna aina lari phong si 2019 den madu mayam gi mating lauraga mayam dagi inspiration phangbai matung ina khangge lari si phong mani alo lari ki ai koi gi reader mayam na pathok mayam na haibi ni ke lari si kalamna karma mong do laiba ai di ai wakan da di lai kaina jamna fabare phajabare ne khal tarpado shoi bi lak lai re su mayam na gonda tang akti na ai direkani next edition su lak lai ra di ai edu sem do pe hona jani adu nang ni kaino da poni wada lage koi Jashriya Manzurul Islam University English Professor kotha sahityik ojana su gi bhumika anu thaduni ibirakani adu ka sai mai kai dagi sai community mai kai dagi hanan thagachai
सिदाइना हाइदो आई लारिक सी 2019 दनी 2017 दा अहान बद बांग्लादेश की मिते बांगल की देगी अहान लारिक फॉर्म बसी कोई हाजी मोहम्मद अब्दुल समद की मणिपुरी मुसलमान दे इतिवृत्त आना लारिक अहान बनी हिस्टोरिकल लाइफ इसना सेकंड और इसना हिस्ट्री की लोगे की लिटरेचर मतंग लोन मतंग संस्कृति मतंग सार्बिक विश्व दी इबा लारिक अबने सिगी लारिक की मतंग दारक तो हाय बता रही लारिक सी हिस्टोरिकल लारिक अनि दी फोंगे ओजा मोहम्मद अब्दुल समद की आई लारिक अमने कभी रौशनला बासी की लारिक अनि फोंगरे 2019 अहान बमागी समुद्री चिठी 2020 दा फोंगा बेदोनाई मोलाद बाधा काब्बो ग्रंथो अनिसी साइरेंगी लारिक बासी फोंगे आई माइके देगी लाइव प्रोग्राम सिदा रौशनला बासी ओजा मोहम्मद अब्दुल समद को आई माइके देगी थागेसे थैंक यू रिपोर्ट yam thagan ni ngai oja kano gi larik sigi matang da kano gi aina shuji keno dang oja repond dai na amtang ai keno dai larik tu di mayam da shu holle adu jamtang ai holake ai larik tu manipuri muslim mathang dai koi haji mohammad abdul samad ki larik ni ai koi manipuri musulman de riti britto haji mohammad abdul samad adegi ko rausnara bashi khudai bamgi ahan ba ke sairengi larik समुद्री काचे चिठी मथंग द फोंग माय लारिक सिना बेदोनाय मोलाद बाधा सिनी को लारिक ओनो फोंग द सी लारिक मरी सी फोंगे अदुनी है थागे चरी रिपोर्ट थैंक यू ओजा अखोई दी लारिक सिंग से कनो द इतिहास की लमाय द yam chauna mafam ama kanna lehogadoriba larik sing se adugumba kano masak oiba kano matani aduna kano gi ojagi लारिक सिदा हजिकी मणिपुरी मुसलमान देर इतिहास एक मूल्यवान गवेषणा ग्रंथ शहीद मंजूरुल इस्लाम ने पनबा अइना कनोगी ओजागी सूची से सुमजेंग बदा को ओजा अहान बदा प्रथम अध्याय दे लेरे इतिहासेर आलोके मणिपुरी मुस्लिम अइना पनब कंतो बदी लारिक से पुना मंगनदी पाबगी खुलंग चावदो फंगमोय अदुना लारिक सिगा करी करी जावी हाबसे मसी ताबिरिबा जंबिरिबा मयांग मफमदा खतंग आइडिया ओइनबा अदुगी ओजागी सूची गी कनोसिदा आइना खतंग वारी सानानिंगबनी अदुना अहानबदा प्रथम अध्याय इतिहासेर आलोके मणिपुरी मुस्लिम सिना इतिहास से कमायना तौबनो असिगी मतंगदा बांग्लादेश तना करंबा तंजादा करी प्रेक्षापट लाखिबनो कमायना हुदोखिबनो हाइबगी कनोसि अखोइना ममांगैदा ओजा समाजका ओजा समाजका वारी सानबदा मसिगी मतंगदा ओजाना जामना परिंग चुमना थंबिरमने जामना सामने जामना डिटेल ओइना ओजादना खंगनबिरमने अखोइबो अदुना मसी असिगी मतंगदा जामना कनोगी इतिहास की मतंगदा अखोइ जामना कनो तौर मतम से लौजररोइगे अदा दुम कनो ओइना खैतंग कनो ओइना पनबो ओइना ओजागी सूची द जावरिबा लारिक सूची द जावरिबा मणिपुरे मुसलमानदेर उपनिवेश आमादी सिलेटेर इतिहास और प्राचीन राज्य समूह सिलेट और काछारेर प्राचीन इतिहास खंजम युद्ध नारी विद्रोह भानुबिल कृषक आंदोलन असिगी मतंगसिदा खैतंग ओना पनबिरमुको ओजा इतिहासेर आलोके मणिपुरी मुस्लिम पर्बसिदा ओजाना करी करी थंबिबनो अमतंग समलपना हाइबिरम हां थागचरी रिपोर्ट इतिहासेर आलोके मणिपुरी मुस्लिम कोई मिति बांगल मणिपुरी मुस्लिम सिकम नहौरक पनो अदुई मतंग सिदा नैना नैनबनी अदु हिस्ट्री की साइड दे चलरय अदु मांगसो ओजा मोहम्मद अब्दुल समद के वारी साना रामिना होय सिदा कोई बांग्लादेश मिति बांगनसी करम पोजीशन दा लाइबनो अदगी कमा मतमदा हिस्ट्री की केनो न जाय कम मतमदा के बांग्लादेश ते खुदारक बनो अदि मतंग सिदी गिरी अदि मणिपुर दा कम गमना मणिपुर की पोरिजिटी आइडेंटिटी मणिपुर की डिटेल्स वारी निस दयावर यहां दयावर जिंची मणिपुरी पोरिजिटी मणिपुरेर इतिहास मणिपुरेर तथावली मणिपुर की मतंग इबा मथंग मणिपुरी मुसलमान उपनिवेश सिने कोई बांग्लादेश तगी हान बदा बांग्लादेश तगी कोई जे सिदी हिस्ट्री की साइड नि
कमन अखोई मणिपुर दा चारशो बोसोर के हारिबा वारी दुगी मतंग नि सिदे इबसि कमन बांग्लादेश की सुलो छोय 1966 दा सानुंगबा अखोई दा कनो राजपुत्र सानुंगबा की नेतृत्व खोना कनो तो आदai खोना लान सोकना बसे कोजा राजा खगेंबगा अदुई मतंग इबनी अदगी 7 years devastation ni matang da sida yauri wali bata 7 years devastation matam ni Bangladesh ta kunda rakhiba de matang da ade Bangladesh ta kam ga na koi kamba position da lai lai su matang da economically language da location da artho samaj unnoyana kam na chawkhal le kam matang da lai hai ba sa di matang ni ibani hoi matang da silede khogi macha rajyo na matam duga lairamba ikoi sida jamon koi torof rajyo ayam koina history ke not torof te jaki bne hai basi koi history de thing torof rajyo jagannathpur rajyo go rajyo na rajyo macha sindugi matang da sukhati ba ai si ke yauri siledo ka sare pratin itihas isu khogi hanagi wari watang ni matang ni ibane sida de khongjom juddo nari bidroho de matang da mitei ge loge mitei ki pasabasi mitei pangan su matam duga koi participate tawi किदमकता कोई जाति किदमकता थवाई थाकी ईपी अदुसिंगी मतंगदा खोंजम जुद्दो दसु यावरी नमना लिस्ट होना सुपीरी मिंग पल्ली नारी बिद्र नुपी लामगी मतंगदसु पांगमी कंट्रीब्यूशन कमना मितेई पांगन सु यावना कमना लान सोक नहीं मया अदु मतंगदसु इरी भानुबिल कृषक आंदोलन दसु बांग्लादेश ता इबा मैबिनो लारिक मयामदा इरिबदो कमिटे बांग नि मतंग दा इबे यावदे सिदाइना रिसर्च तौरगा मतम दुगा मितेई बांगाली अते इशू कम्युनिटी मचा मयाम सु दु पार्टिसिपेट तौरगे भानुबिल मौजादा को लाइरिबाई देइना लाइरिबाई खुनते तो गाउसिसु भानुबिल मौजादु चिंगी भानुबिल मौजा मतम दुगा बांग्लादेश तगी कोई मितेई पांगल याव हिबा कोई यार बैखोई हिस्ट्री दु थेंगनै मोहम्मद कासिम अली आना मतमदुगी बानुल किसु आंदोलन थवाई था हिबा कासिम अली चाउरेन मुंशी हाजी फजीजुर रहमान रेजान अली मुंशी हाजी मोहम्मद सुल्तान सी कोई बंदर सिलेट बंदर जेल खाना दलाई हिबनी सी हिबनी जेल बंदी अवस्था अदुई मतंग सिगी केनो सि मिंग सिंसी कोई हाना लारि पाबदा दिसुम कासिम अली मिंग सि दिसुम थेंगनै अते मिंग सिंसी asi sara ate su ko kaya yaromi dudo da banu kisong andolon praja bidroh da adu ina research taw da han basi ming sing se na information adu information lora ko sida koi kuna gaw koi kuna kunjagi galai hidri mahabub ali amu do laina hala ni sinai ngola information yamna mangla information directly mo de information lora ko ni adu matang dai banu kisong andolon matang da ibani history ka keno du dabang mite bangan su contribution toy madu me oja ai su madu ki matang se mete pangal su jauna mete amazing amadi mete pangal jauna banabil krishok andolon si sogakhi bani amadi mai pakibani machigi kama se da chum me oja na hybrid bado sudum akoina aina sudum khara pajabada banabil krishok andolon machi siga mete gi mingta manipuri singi mi jam highlight ona itihas ta kantoba jam highlight ona leiba ui aduga kanogi manipuri muslim ki kono so ongshogrohon se participation se adumaina highlight se oidaba and itihas ta adumaina mai kano se obudan se adumaina security se oite khangde akogi oitihasik iriba kango singna kaitang midhen jensan ba war ko oidra masi aigi kanogi wani ni ko adu ojana sumaina thigatna kano tawdana sumaina pukhat parakse mite pangi min se magi oboda hi chap chaba kana se phibam se ojana pukhat parak se khotpira pase masi jamna maru oiba thabak mani aina khanje adu mangne aina ju khara khangjaning ba oja dagi asigi kana se matang se mite pangi ongsho longi matang se loina na nari bidro nupi landa manipuri gi itihas ta nupi landa shumai kana gi manipuri muslim gi ongsho gon se asimaksu jamna highlight oide hai tar ko asigi matang chu khatang hai bi kamaina kano manipuri muslim ki obodan se kamaina legi ban hai bose
ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯈꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ नुपिलान दे चले नुपिलान सिदी मणिपुर मतमदुगा ब्रिटिश की अगेंस्ट सोखिबा सोखनखिबा लाननी नुपी ना अदुदा मितैना मैक्सिमम केनोनी अदु मितै पांगनसु द यावरमी 1904 first ahan नुपिलान दु second 1939 12 December 39 12 du matanda matumduga min history desu koi tumi nang hai du committee bangan matang da yamna an highlights oide adu dai na sum turgi larik mayam dagi thi da ina thi jabadu te pangal manipur muslim si tara kunthra ni thogi ming si phangi ida ming oina panjab taradi yaima bibi amam bibi amubi bibi nurjahan bibi tombi ambulota moriong haiton hasi bibi jomila bibi gorom bibi jomila dulia chaubi khombi meherani lairen hanil sara bibi tomba sajauba bibi soforjan guljan sara bibi sajaubi tombi si ming balang itu mapan maming di mana tuh Deri Sudi IBI Udon Bansanabi Kulsum Chawba sumna ming moina Punjab ta koi kuntra ni thoi si larik mayam da ina da collect number the magazine Freedom magazine ina 1980 the phone kiba je phone 4 the phone kiba du 1980 da du da gai na kino ina reference lau jabala the mite bangon su yaro mi haibasi sigi mite bangon gi Nupilan yaro mi ko highlights ki wakhanda ne ina si matang di ibashi hoi chumane haibdi itihas ki kanomada kano event amada ma ki involve oriba kono maike punamak to kano itihasik singna oide gobeshok singna chap chaba phibam do akoi gi tungda paga dauriba nena ga dauriba mifam punamakta chap chaba mong do to thosi uposthapan to ba shi itihasik singi responsibility amani aina haijaningi aduna ojagi ojana sumaina itihas ki kano amada tanja amada thokiba kano sida ojana sumaina to kano se information singse chap chana bukhat pirak pase masi aduki mati ka kano oi mamal lei aduna aina si agi kano gi warin ko aduna ojabu tasing thagati ojagi kano da prasongo mana issue mana ojagi larik sida Manipuri muslim der shagai se akoi ai isama Manipuri muslim singi shagai lei ha se isama khangjaram deko adu ai su khanga pasi puidi adu jan nuai ba kano madi hoji contemporary matam asida Manipuri muslim singse shagai asi season akoi lekha lekhi da irakpada shagai ki mingse season pasi jamna diksi jamna thengadi asigi kano sa khoi pi ngai da si uram deko chumi ko da khoi na pi ngai da sumaina shagai gi ming haibase Manipuri muslim singda jamna thangnadaba ado makano si masigi ten asi kamaina horapano shagai sina shagai gi mingse kamaina Manipuri muslim sina adopt to given haibase kitang thambe shagai ki matang da haibta di koi ningthau raja khagem bagi matam dagi koi gi shagai si koi gi activities committee pangan activities meno abaki matungina magi laifam magi kenala thabuk tu matangina koi raja khagem bai matam da koi ming agano shagai ming si tholak pani ming si koi na sum thi bada koi Manipur dagi kasaro ne phong ko lari mayam da thi jo de koi sagai si 73 sagai si Bangladesh koi sagai si teng ne okay sagai si da Bangladesh da du yam de Bangladesh ko ne sum thi da tara Nepal mapalom tani ko na ya theng da si du the Bangladesh lai rip si sum ko ne sagai si ming na jum nai sama ki sagai de moinam sagai hai sagai si koi
Manipur kasarum dadi mingsi mingaloge sagai shisum jana kaifam kaimuddin pukti mayung aduna mingsi moi sagai mingsi ming da hapne iko Bangladesh na adugi kaino du disu tradition du lakri adu sui koi Raushanla Basi magi second mathangi lari khong se de Raushanla Basi khudhaibam maina khudhaibam magi sagai ni Raushanla Basi ki sagai ni ai ma khudhaget na sagai si koi Bangladesh di koi yamne su problem lai min si di Bangali gai ko ki chama ama to oi ramina ko ki to admission ni matang da su medical buyer babasi da problem mayam lai ko ki quota si da ko ki reservation ke no si da mayang su Bangali su koi misha da changsan da yauri ko na du chahi du ko ya du challenge da wi adu kare adu chance lore du ai no ko na sagai si ramadi emun Sazzadul Haque Swapan moinam sagai moinam adu ward tumna yauramadi adu di mayang ko misha adu kai no du di lambi du thik mi ya ne argi adu nei koi su khali koi sum koi bibino koi mayam furam meeting da koi bibino mayam pulak pa sumoda koi su sum ta ne ya ba sum koi sagai si kamna koi to biya ba sagai si minglo sa sagai si ha pa di koi si sim bai ka problem mayam si di face to si koi ko ten uttoro ne hing ba gi ekta ju ka bala ya ne koi Bangladesh lai ri ba sagai si Panjab tara di jaman aribam ahan ba sagai yamna kanoi ba aribam moiching ipam yang bay kaino sajabom tauthong pomtha tampak nai income soy ade yungkham soy yungkhaibam nobab sara sangom sumba khaidel inkol moinam tauching dagi koi gi oja SM Jalal amuko ki president ki sagai dusu Bangladesh ta lai anang ma Bangladesh la amadu de koi ma ki relative amu teng nei adu sagai do ilari su de yahud adumna koi tara Nepal uli manung de lai yar ki Bangladesh ai ni yathi jab da sagai lai dis sagai ki matang sa so lai koi sum lari i ba ma ni tani khangi sa sagai se kam na lai ma kam na ming tholak pano sagai se kam nai moina moi re ma kam na thoba loi re mo hai ba si wari watang si on ji khang do mi ni hela bi ko mi du khang de kam ko ji wa kan si lari phong ko de ki mi se ma mai sagai si thi na re ar tu na ri sagai chole di pa na ka no sune mai ti shu aduma ngai hai ta ko to bodi mai ti ji haji ga jamna pak chan na sagai si season na re hai ta marak madi mai ti shu sajai si akoi chumi o jana hai de Bangladesh ta koi di kano to ba tanja ga registration to tanja da lai la shu tam ko tanja da formal kano to ba irak pa tanja da koi di sagai si kano to ba hana inaram de ada hojiki mete su dumaya dum adugumba trend da dum leiram aina khangjaba da do hojik city generation sida amuk adugi sagai gi ming na pase kano da adugi kano ma ihau ama lakpagum tawre masi positive oina lokham thokra haina aina khanjai aigi personal kano da mota mota haibadi maki nation adugi kano uniqueness ama leiko ayon kano ga koigi ati jati da je ngo sudum leigo mai maki mingse maki uniqueness ama maki signify oba kano ma identity gi signify oba point ama mai mingsi da dum thama mingsi je nga koina koina idea to bo masigi mingse karamba nation du represent to bon karamba desh ki karamba nation du represent to bon haibi aduna sagai gi mingsi uragadi khudheiba mai ba sagai si uragadi adugadi masi sodana kano gi maki mingse Bangali community ga manaraga suko khudhaibam haiba sagai si ma napagadi ma o masidi kanoni haise Manipuri Muslim bu represent to ba mioi ni haise tongana ta ba oigani ado masidi kano si masidi jamna kano to ba significant oiba kano mani wafam mani sagai gi matang asi ado ojana asigi matang da ojagi lari gi sida thangadi pase sisi jamno nungai ojagi lari si aduki mati kano lei हजिका अखोना कमेंटर एना उजरम नि ओजा शरामना सु थगल आई कमेंट खरा पाजागे ओजा एते शरामना हाइबिरई थगत चेरे सज्जादुल हक सपनबु मैते पांगल सिंगी कंट्रीब्यूशन गी मतंग दा सज्जादना
ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯟꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯥꯝ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯔꯨꯠ ꯁꯣꯔꯃ ꯙꯥꯀꯥꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯖꯥꯠꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯣꯅꯤꯜ ꯁꯤꯡꯍꯣ ꯑꯣꯅꯤꯜ ꯁꯤꯡꯍꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯖꯣബ്ꯁ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠꯂꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯅꯤꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯐꯪꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯣ ꯄꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯊꯤꯜꯗꯣ ꯄꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯄꯟꯖꯕꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯕꯦꯁꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯟꯊꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯥꯃꯣꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯩꯒ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯥꯡꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯛꯄ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ एथनिक कम्युनिटी में बांग्लादेश बांग्लादेश सरकार गवर्नमेंट अंतर्जातीय मातृभाषा इंस्टीट्यूट तौरी ऑर्गेनाइजेशन ढाका बांग्लादेश की कम्युनिटी मैम की अस्तित्व है मैं बांग्लादेश अचौबा पुखरीद अचौबा nga macha hi chathoi adumna achoba loan si marakta apik apik loan si su koi matam da chu mangjela ko yaure aduna ngades te koi miyam missing lik pa hoi sing lik community mayam koi miti miti kangan jati hi mayam lairi bangladesh ta mayam nei lairi si adu sida government na koi loan gi matang si लोन संस्कृति साहित्य होना जरीसी इकोनॉमिकली सॉल्वेंट लतमीना पैसा लिकोल पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन कनो लौरीसे थौरम लौरीसे गवर्नमेंट फान पीदना मोहना एक्सपर्ट मी थारक्तना लोन लिटरेचर संस्कृति से कम हेंगब याब गवर्नमेंट हेल्प तौरदी खुद्र एंटी कम्युनिटी मैम से मांगी मणिपुरी ललित कला एकेडमी सेमेसी कम्युनिटी मैम की कम्युनिटी फैसिलिटी लौदन लेरे गवर्नमेंट अदुगी फैसिलिटी मैम की फैसिलिटी मैम की मागी फंगनिंगाइदु फंगफम दु पीगदा गवर्नमेंट अदु लौरकदम अदु लौदे मिते की कल्चरल कॉम्प्लेक्स अदुसु निकेदगी उद्दुग लौदना इंडियन हाई कमीशन की थाया कल्चरल कॉम्प्लेक्स गादपुर बाजार लेबा तो अदुम ने बांग्लादेश ते मिते बांगने अदुम ने कोनो संस्कृति लिटरेचर लैंग्वेज हिंगटपेदमक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ फाइनेंस तौरक्तदी गवर्नमेंट ने अखोइबु हेल्प तौदरदी कम्युनिटी सी तुमम मांग लोन से मांगदी कम्युनिटी से मांग लोन सिंगदमक्ता गवर्नमेंट ना सिदा मतेंग पांगसी यामना एसेंशियल ओइ मारायना थागतरी अदुमंगनि ओजा जाम चुम्मी लोन हाइबसिदी अदुमक्की अदुमक कनो इम्पोर्टेंट ओइखबा जाति अमा रिप्रेजेंट तौबदा लोन अमगी अमदा युफम ओइरगा कनो अमा कल्चरल हेरिटेज अमा लिंखत पनिको अदुना लोन सिदी मांगखगदी जाति अमा मांगखिबगी जाम चावरबा कनो अमा लई अदुना अइना मपानदा थोकचरपदको सिदा लागा बंगला हाइदि कनाडादा लागा उदबदा मुखोइना सिजे तौरमिसे फ्रेंच लैंग्वेज सी सौगतपगी दा खुदम ओइना हाइबगी वानिको अदुना मखोइना गवर्नमेंट तौबसे अदुकी मति मोय खोनै अदुना यामना इंपोर्टेंस पिना लोन से मखोइना कमाइना संदोखनबा इमिग्रेंट ओइबा कांगो से लोन से तमहनबा इवन पैसा पिथोगा तम्मीबा कांगो सिंबो पैसा पीरगा लोन से तमहन अदुना दि लोन से कयामना मति कनो मखोइना इंपोर्टेंस पीरबन हाइबगी खुदम से सिदा लागा अहोइना उबा फंगी अदुना बांग्लादेशता मैती खंदे मैती पंगल खंदे चकमा मरमा ते लेरिबा सावताल मखोइगी लोन पुनमक्सी खुद्रो जाति सोता लेरिबा पुनमक्की लोन असे लोन पुनमक अदुकी मति इंपोर्टेंट ओइरबा कनोमनि अदुना सरकारना सिदि माइगेदा तौबबुदी बांग्लादेश गवर्नमेंट जेंसनदबदी नते अदुगी खुदम कयामसु लै अदुबु अतेगसु हे होय हेन्ना गवर्नमेंट की संस्था के ओजाना पंजहिबा कनसिंगसे अदुना रिपोर्ट सी मतंग वामतंग एड तो जगे हाइबु हाइबु बांग्लादेश ते कोई प्राइमरी लेवल दा राइट कोई प्री प्राइमरी क्लास 1 2 दा कोई इमा लोन ना लाइक तकपी बगी कोई लारिक कोई चालू तो बगी केनोमा बांग्लादेश ता ऑलरेडी हाउ अदु मथंग दा नेक्स्ट केनोदा कोई मिते लोन सिसु इंक्लूड होने अबसे कोई असिंग थाजमनी दुगी करनी मांगदा बांग्लादेश ता रिप्रेजेंट तौरे कोई जाय के सराम कोजा मोहम्मद अब्दुल समद सी कोई पाठ्यबोय कारिकुलम दसु सिंग मतंग दा मोय पारिसो न जाय मोयगी केनो न जाय सुई थोक रेसिम दोले मांगदी कोई कम्युनिटी अमगी तोयना रिप्रेजेंट तौरमी कोई लाइक जा थंगजबसु कम्युनिटी अमगी वात इरमी कोई इतेगी मिति पाउने वासी कतमन पलमती कोई ओजा से बांग्लादेश ता ढाका दा मोयना दुगी सेमिनार दा यावरबी मतंग दुदा कोई लारिक ते सुका सिंदो एडिट तौरे मतंग दा कोई नेक्स्ट ईयर दा 2023 मतंगी केनो ददी कोई इमा लोन सी प्राइमरी लेवल दा ताकपीबगी सुजुग सी कोई फंगने आबसी सी असेंग थाबसी कोई गवर्नमेंट थागतै ये गवर्नमेंट की उद्योगनी गवर्नमेंट उद्योग लौदे हाइबे यारो अदुगी लौरी एम अदु आरो केना उद्योग लौबगी मतंग सिदै कोई कम्युनिटी कोई खुद्रो एथनिक कम्युनिटी माइकेदगी गवर्नमेंट दा अन्ना हनै रिक्वेस्ट थैंक यू अजा थैंक यू अदुमगनी अखोगी गवर्नमेंट होनदबदी नते चुम्मी अदुबु गवर्नमेंट हाइदि गवर्नमेंट इ कनो सिदि असिगुम थबसे चाम चाव पाकलब चावरबा इंपोर्टेंट थबगी अदुना कोई कम्युनिटी मनुंगदगी मदगी कनो सु तौबा ताय गवर्नमेंट दा अदुगी तोथोपीना कनो पीना उपातोपीदुना सहयोगिता तौबसु ताय अदुबु मेन कनोदी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ना लौगदबनी नत्रबा मदुमाइना गवर्नमेंट ना अदुमाइना चंगसलक्त्रगदीको यामना वागनी आबा अखोगी पर्सनली होटनबा नत्रगा संस्थामन होटनबा मसी कनोगी एनाफ नते हाइबगी वाफम अदुना गवर्नमेंट की कनो अखोइना गवर्नमेंट की मफमदा असिगी मतंग जाम चावबा आशा थमदे मथंग दो जा अखोगी कनोसे आई प्रसंगो अमदगा अमतंग पुजरक्के हाइबदी मणिपुरी मुस्लिम अमदी मणिपुरी मैते असी जाति अनिसे
अदुकी मतिक नगने अखोइना इतिहास जेंगुरगदी जाति अनिसे लोन अमता ngang जाति नि अदुबु hoi mai maki tongan ba khena ba ityas khare di lei adubu kano ni si jati ni si yam nak na ba mari lei ni hadu ঐতিহাসিক bhabe jam nak na ba mari lei ni manipur da su bangladesh ta khunda pa tanja da oja samana tapiram ba amali kano na su oja gi larik si da panbiri ba adugi prasanga su panbiri pan ba lei kre adu asmaina maitei ga kano ga bangladesh ki kano gi jeng ora ga diam Manipur gi migration bu tongan ba kano mo oite Bangladesh te jeng ora ga di maitei amasung maitei pangan se aina sum kuna dum ping de ujer pa su jamna nakna na jamna ichini naw to na hobbirak pa amati amatta oina khanna hobir ba dum ba community amani jam nakna leina asmaina bhashagoto ঐতিহাসিক culture puna makta jamna nakna leba jati ani se masi kari pibam da hingham thoi kamaina oiraga di kari pibam da leiraga di अखोई तुंगदा आरोगा काना बो ओइगने हाबो ओजागी करी हाइबिनिंग एसे तन किसी मतांग थागतरी रिपा से मिते आइबा मसुं मिते पंगन इखोगी आदि माता कोई इपिथौ हाइबा ताय इपिखोय नदी नोय नदी बो हारे अदुदी कोई मिते नुपिन अदगी कोई इपुथौ दुना मुस्लिम ने मुसलमान अदुगी जनरेशन दुनी कोई सी इते अमसुं मिते पंगन अदुना इगी मरीनी amna amabu thabagi amna amabu thapto khalabagi adugi sujuk lei ikoi igi marini na igi nusina ba anade sulai adugi onek praman bangladesh tai koi manipuri bhasha gobeshona unnayan samsthana ikoi lonchi hinkhatbai damakta ohoi bhasha utsobaina chai kuding matangda iti pangasu adugi pangthokoi matangda ikoi sabsana mateng pangi कोई स्टूडेंट मैम तो पार्टिसिपेट तभी नंदे उन्हीं लोन चिंगन में दबकता जाए के शराम होगी किनोदा ऑर्गेनाइजेशन मतंग दसु मैम स्कूल माम कोडिंगी स्कूल लिंगी अदेगी कोई एक दोगी माइके देसु कोई निरोध कलोकी संतोषिंग होगी माइके देसु मा स्कूल अभी नलिंगी जे पर्सनली से हुंजी बांग्लादेश तक कोई न उजबदा हुंजी स्कूल की ओजा इरबा personally my masamang na free mite mesi takpi adu pasabasi adu kara mimang da program am si pangthogra adu so ja ek salam sulai guest oidna ya pa tagalami ja ek salam su matam lari pe ekna matam da poramosho pidna oja ek kara apu mateng pangi sob somoy adu koi ara koi di student ore di to ja ore एकदम शिल्पी माकु मसामक पर्सनली पे मेक स्किल से पताकी अदुम नाजा इखोई पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन मतंग दे लॉन्च हिंगत में नबुता जा मयाम जा लखोलिबा सी मितेगी मिते माय ना नेट लेरेगे सु मिते गलो मिते पांसी देसी कोई सु कोई दारो मयाम मुसु लेरी कोई सब सुमो सी लॉन्च हिंगत बे यादे हाइबगी मतंग से देखो सब सुमो एक ओइदना मत ओइदना कोई सब सुमो पंथोई बांग्लादेश मणिपुरी साहित्य संसद कमलगंज शाखा लेसु जाइगा कोई आमा लेसु कोई इन्वॉल्व ले कोई कार्यकरी एग्जीक्यूटिव बॉडी दे कोई यावदनसु साहित्य मतंग दसु कोई सब समय जे कुनो थौरमदा बांग्लादेश दा पांथोगरिबा कोई मितेगी मिते बांगनी कोई सोशल जतो कोई प्रोग्राम पांथोइबा मयाम दसु मितेगी दे कोई चली मिते बांगन चली मिते बांगन की दे मिते से सब लाखना amatu oina koi harawinaba amna help tawdana kamna chakku yaba amatu oidana laibi yaba si matang ko sob sumai amna thana de yamna phajaba kaino da lai koi manipur chalub da ko adui paw du ko pirami ana lami bangladesh ta amuko ki delegates mai amla ko dei koi mite wan se kamna amatu oina hingina da lai yaba si adugi the people si moi urga yamna harawre yam thagalami bangladesh thagacheri अदो अनि ओजा आई सु कनो गी ओजाना मणिपुर चलु बगी कनो से प्रसंग से आई खंगे नि आई लाके आई खंजे बनी ओजाना थांगा पिर पजाम नुआइ जे लो आई नि ngasai ka kan to bada चिथब म कनो म वहम ले होरे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯔ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯈꯔ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯇꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯈꯣꯔ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯄꯥꯗꯣꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯒꯦ 2019ꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ 2022 ꯁꯤꯗ next book fair sida next month sida ai sairengi lari ama phonge na chu adisu ikai press ta thabuk choliri lari ama khai kabo grontho sairengi pata poem da phonge na bi chori hona jari adu mathangi tha sida published orani mathangda ek little magazine oina ahan bada aina student life ta jiti ahibam dilip अमेरिका में प्रवासी आई मरुप्तु माँ का आईगा संपादना तौदना अहनबा 1990 दा अनबो खोंगथांग आइना पेपर में को फोंगम मिते लोना मालोना अदु कोई कॉपी में कोई बছর रान तरमी अदु अदु अहन मनेगी संपादना सी अदु मरु आइबम दिलीप काइगा केनो तौबनी अदु संपादना तौबनी नेक्स्ट 2001 da kogi Bangladesh Manipuri Muslim Education Trust adu matamdo ina secretary gi pham ube matu da ina han boina Bangladesh ki little magazine ina koina protto ina magazine mu puthoi adu ina sampadana tawde adu nang na ha waliba mayam duni ai ma ku matam kuina ai tara ni thoira mai pham purami adu lari phongwe matang sida adu protto phongwe matang sida ai yamna thawai tha jadana nijena article collection tawdana adu ke publish torami ona to regular mang namdraga shu ai da mak ani rak to ma si koi jisu continue lairi corona na khedang pallaga shu koi adu gi thado budi koi mathang da 2010 da ba Manipuri Muslim teachers pramai ko jamayam primary high school college ko jamayam gi organization amani Manipuri Muslim teachers program adu dagi ahan ba sikhor aina ko little magazine sikhor 2010 da ahan ba magazine adu shoina ahan ba संपादना तौबनी अदुगी कुदतीना आइगे हुमायन जस्ट सुहेलगी चेमचा माददगी संपादकी फमदपु प्रोतोइसु सिकोरानि मसुमाना हुंजिगे फमपु मथंदा 2019 दा इकोगी मणिपुर अमुको ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुको की प्रेसिडेंट एसएम जलाल की माइकी नेतृत्व है बताए माय टीम में डेलीगेट्स टीम में बांग्लादेश लामी अदुदे कोई कन्वेंशन हम सिदा फांगथोगी बांग्लादेश ता कन्वेंशन दुदा लारिगा कोई लीडर मैगजीन फोंकी फोंगाइना अदु संपा कोई एडिटर दिगो माइना जस्ट सुहेल नि अदु मतंग दुसो आइगी मयाम ना तो बजा हुई मतंग दा को 2019 दा 19 की दिसंबर दा सिना अहन बांग्लादेश से मार्च मास तने कोई मार्च की थादो दा फोंगनी दिसंबर दा बांग्ला मणिपुर दे कोन चलु बुदा दसु थोंगाय ना मोहन मणिपुर दगी सु मैगजीन इंगी चमाना रे थोंग दु फोंगयागी सिनी को संपादना दु माय कोई मतम दai संपादना तु मुतेगी ऑर्गेनाइजेशन मयाम दो केना तो बुदु सही सम मतेंग होय इजे केना तौदना मयाम मिते देसु फोंग यावरे दसु आइसु एडिटर सब एडिटर होदना सु केना फम यावरे नतने कोई मैगजीन मयाम दा लाइक न्यूज़ दा फेसबुक दा मतम दai सुम की बसी मायो दा चेष्टा दो ट्राई तो जाए थैंक यू नजब नुंगाइजे ओजा आई पर्सनली शु खंगजे ओजाना कनोदा मणिपुरी कनोगी साहित्य की कनोदा थवाई जावना कनोदा होनबा अमदी लाइक फोंबा तंजादा मैगजीन फोंबा तंजादा ओजाना ओजागी कंट्रीब्यूशन याम चावना ले से पर्सनली खंगजे जाम नुंगाइजे ओजा अदुना कनोगी असिने आइना
ओजा ngasai hal chu panjabi oja gi kano se work area hai tar oja na ku thari balam si yam pak chauri yam na maru oi ba kano oja na chathari ba oja na lobi ba kano si khongthang si aduna akoi gumba khudro piklaba machine piklaba kano si jati sota gi dama thadi asu gumba kano khongthang lobi oja na lobi ba kano kuno ma aduki mati thagat dingai ni tung da shu oja gi kano se khomphom se adum jam chauna chathagi dani habi asaji leijai aduna ngasai ne panjagi oja gi manipur chadu batan jase manipur ai siri akhoi gi meitei khangde meitei pangal khangde akhoi gi di jamna kano oi raba itihas ka mari leina ba mari leina ba tapna thana ba jadraba mafam amani lamdam amani akhoi gi manipur haibada akhoi gi emotion amusu masiga loina rabani ko natra wa chume akhoi gi aduna manipur chatpa manipur ko manipur gi ima indol pukona puna mayam puna mangna meti don ngang ba akhoi bangladesh tadi bangla ta ngang ba dum dala ga dum meti on ngang bani ada bangla da ayam ngang bani bangla marakta hingna le bani adu manipur da chalaga different kano mo ol siga akhoi personally nungai ba mo phawri ko pa kano adu jana manipur chalu batan jase asigi wari su khara tambiu kari kari jamna nungai ba khantham thengarakpa amadi kari kano dagi khantham dagi ojana chalu bano kari udesya dagi chalu bano haibase amtang wari sa mung tambi Thagachari Japan. The 2019 में March 5 तक पादुगा delegates अमुको की delegates में लाखन बांग्लादेश ता convention पागथुक वे मतंग मणिपुर दा 2019 के December दा 2 days international मीति पांगल convention पागथुकी कोई city convention center इम्फाल दा अदुगी बांग्लादेश ते कोई delegates को मी तारा तरुक नीचे पशी अदु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन चीफ मिनिस्टर की स्टेट गेस्ट होने कोई चपनी अदु कोई की delegates मयाम दो अदु दे कोई की वाइस चेयरमैन बिल्किस बेगम सुयावी तो मी तारा तरुक नीचे पशी स्टेट गेस्ट होने कोई 2 days organization convention 2 days मीति पांगल convention दुदा second day सिदा final day सिदा कोई मणिपुरी चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन शु चीफ गेस्ट होना program दुदी यावी बांग्लादेश ता कोई आहान बना बांग्लादेश ते कोई ना बिंग ऐदे मणिपुर सी इमालेपा मणिपुर सनालेपा मणिपुर सी मिंगसिम तारक पदा वाखन सिदा सब समय मणिपुर से अमुक तंगी चटपगी वाखन सी मंग सी सब समय मंग अदो 2019 ना मंग सी रियल ओय मणिपुर दा कोई एयरपोर्ट ता मणिपुर एयरपोर्ट है कुंबदा वाखन सी hoy कोई फुलफिल होया बा कुम थबगा मिते लोना ngang receive tawre hoy urub da lona mite banganta ko ima lonti nama hoy aigi ima pokpham aigi adi kaino dagi historical kaino da lak ni ahan da manipur da si adugi wakhan si yamna nuai ba haraw basi ko 2 days convention du dai ko adagi convention da ko Sri Envino chief minister nei ko bu yamna respect yamna ko bu अतिथियोता एक गेस्ट कोई को मैं अपना ममल की ना माजी कनो दगी माजी मिनिस्टर की माइके दगी लाइबे मतंग दा कोई की प्रोटोकॉल कोई की मैं फोर्स का पीदने कोई बो जेबे कोई ना कोई बो फोर्स पीदने कोई बो जेबे कोई ना सो रेस्पेक्ट तरफ पसे कोई का बनो ने ना कोई मिनिस्टर कोई बांग्लादेश की माइके दगी मिति बांग्लादेश माइके दगी मिनिस्टर कोई agachay respect of the no din matam tu finishing ani kaun amo Sri N Biran su koi su invite taro mi Bangladesh tamdang koi tharo wa na Bangladesh tamdang taro laki wa na koi request tamjarami mathang dai koi 2022 ki December sida Bangladesh te su ka na ko convention na okay pare ngamai ko lauthari COVID-19 की सिचुएशन की मतंग ये नहीं कोई प्रोग्राम दो सेटिंग तो नहीं बाई कोई मणिपुर तो चलो मुझे तारा तरुक सी कोई मिशन लिए के सु कोई डेलीगेट्स होने चपनी ना
ꯍꯣꯏ convent su koi koi literature koi organization koi community economical condition koi political condition matum koi speaker mayam ne koi adugi maike du koi discuss torami koi kabun moi koi amuko all Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee amuko President SM Jalal to moi luchi leader mayam ko hanana Bangladesh ki mai ki thagat da yam phajaba thoram ba thoram nei ko Bangladesh ki ahan bana delegation ahan ba champashi कोई ना हन बनी अदे मांगले से एक शराम हो जाए एक शराम चट पशो मोदा शु मतलब दई विषय और में ना हम तो कुदम चा दग पग दबना हनक ती कोई मत ना चली कोई मतुनी ना बांग्लादेश का मणिपुर का सुई कोई की मरीनी की नुक्सी न बसी आरो हेलाबारा है ना पकन सी खंजे आगे चली रिपो ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯗꯤꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯏꯌꯥꯔꯁ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯂꯥꯁꯇ 8-10 ꯏꯌꯥꯔꯁꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ 이호ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ 이호ꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯗꯦꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯦꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯛꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯅꯔꯤꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤ ꯌꯧꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯃꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯑꯒꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯏꯕꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ
ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛ ꯃꯥꯏ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ 52 yearsꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯤꯔꯨꯕꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯆꯠꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯊꯝꯖꯩ ꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯣꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯝꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤ ꯁꯥꯔꯕꯤꯛ ꯕꯤꯁꯣꯏ matangda naharolna asigi daitto kinosi amsi pubini haibasi sesengli thad thank you jam nungajie oja oja ga ngasi wari watai sanana oja dagi mamal leiraba experience kya share to birapa oja gi lariki matangda haibirapa amadi chathariba ate ate thau pubiriba ate sanstha kya gi magi oja na libiriba wari puna makshe aduki matik tabadu sunungai mamal su leiraba wa gantani aduna ngasi yengbiriba Manipuri mirorgi asugumba live program si yengbiriba comment habira ilba puna mapu aina aduki matik Manipuri mirorgi maike dagi nonjari amasung tawbimal khangba uchari amasung matam kaithoktuna khoibu matam pibi bagi dama jengbi bagi dama mayam gi mafumda thagatta phongdukchari ei comment ama ari khangtanga lawjage Muhammad Nurul Haq very nice aina ijeri thagachei comment obirapagi dama Shoilendra Shoilo thagachari Manipuri miror thagachari Shoilendra Shoilo busu comment fujaba comment ibirapagi dama Thokchom Chandramani Dr. Thokchom Chandramani kanodagi Manipur dagi thank you so much for the untold tales and inspiring stories solution for the unique program keep it up Manipuri mirror thank you oja bu oja shi akoina akoigi kanoda live program da akoina wari sanabagi tanja phangjakre linguist ni oja shi oja bu ojana ngasi Manipuri mirror da comment obirapasi yam nungai thagachari oja and akoigi ngasi live event ase losinabagi tanja du logjarage ngasi akoina wari sanakibasi Kabi Sazzadul Haque Swapan writer social activist ni Manipuri Muslim community bu represent tawriba aduki matik maru oiba thawdang kaya paibiriba adukuma thodangi sithaningai oiraba miyoini ojaga ngasi wari watai sanabagi interview si lojabagi tanja si phangbasi aduki matik nungaijei Manipuri miro ki maike dagi ojabu hanjanana thagachari amasung ojagi tunggi lambibu tunggi punsi aduki matik mai papu oibiu amadi ojagi hakchang health nungaina lebe oibiu phana lebe oibiu hadagi shoda masi kana wafam masi nijaraga amasung masi jengbiriba punamakpu patho punamakpu amasung jengadoriba kona punamakpu Manipuri mirorgi maike dagi hanana thagachabaga loinana amadi manipurimirror.com hariba website ase koina sagachariba sangachariba honajariba kana ase pabiu changbiu Manipuri mirrorgi YouTube channel leiri akogi video punamak YouTube ta phangbigani haibagi kana ase wafam ase mayamda samjaraga masigi live program ase masigi interview session ase matang sida losinje oja sopomisu amkana khuramjari amasung yengbiriba mayam su amkana thagacharaga masigi program ase matang sida losinje thank you thagachari anchor sharam dipon thank you oja thagachari mirror thank you so much